بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli din qardaşlarım. Mana biz sizning bilan endi 22-Ramazon kunida uchrashamiz. Alloh subhanahu va taolo tutgan ro'zalarimizni qabullardan qilsa edi. Ham endi kishilarning g'ibatda o'tkazib, Qadr kechasindagi bo'lgan ajr savoblarga erishishga nasib etsa edi. Chunki quyosh boyigandan so'ng bizning 23-kecha boshlana hamul toq kechalardan sanala, hamanda albatta Qadr kechasi bo'lu ehtimoli bor. Bugun inshaalloh shuning to'g'risida so'zlarmiz. Ham endi o'tgan topshiriqda Sahih Buxoriy kitobi bilan sizni tanishtirib ketgan edim. Hamandagi bo'lgan Qadr kechasine bağışlanan bo'lik to'g'risida bo'likdagi hadislarni so'ylagan edim. Bugun shuni davom etam. Imom Buxoriy rahimahullohu ayta, ikkinchi bo'likda Qadr kechin oxirgi 7 kunda izlov deb aytadi. Ham shunda birinchi hadisni men kecha so'ylab ketdim. Sahobalar tush ko'ralar, qaysi kunni, ya'ni oxirgi 7 kunda yoki oxirgi 7 kunda deb aytgach, shundan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam izlagiz shul oxirgi 7 kunda deb aytadi. Olimlar orasida bahas ol 21dan boshlabmi ol yoki oxirgi 7 kunmi? Mana bunda Imom Buxoriy rahimahulloh ikkinchi hadisni keltirib, Abu Salama isnad bilan keltirib, ham Abu Salama rahimahulloh Suri Abu Sa'id al-Khudridan onun ittashi bo'la, bu tabi'in sahobadan Suri Qadr kechasi to'g'risida. Ham Abu Sa'id al-Khudri ayta, "I'takafna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam al-ashr al-awsat min Ramazon." Biz de payg'ambarimiz bilan Ramazon oyida, Ramazonning o'rtasida i'tikaf qildik deb aytadi. Fa kharaja sabihata 20 fa khatabana. Annari oqshomdan so'ng bitindi i'tikaf bitam. Ham shundan ul payg'ambarimiz sili va g'assili ularga. Ayta, payg'ambarimiz ayta, "Inni uritu laylatal qadri thumma unsituha aw nasituha." Menga Qadr kechasi bildirildi dey, lekin anlari unuttirildi deb aytadi. Yoki unutdim dey. "Faltamisuha fil 'ashr al-awakhir fil witr." Oxirgi 10 kunda uni izlagiz deb aytadi. Toq kechalarida uni izlagiz dey. "Wa inni ra'aytu fi anni asjudu fi ma'in wa tin." Hammin tush ko'rdim dey, Qadr kechasidan so'ng men sajda qilam, suv ham bolshiqli yerga sajda qilam deb aytadi. "Faman kana i'takafa ma'i falyarji." Kim menim bilan Ramazonning o'rtasida i'tikafda bo'ldi, kiri qaytsin masjidga deb aytadi. Bular endi masjiddan chiqqan bo'lalar, kiri qaytsin masjidga, i'tikaf qilamiz Ramazonning oxirgi 10 kunin deb aytadi. Ya'ni chunki payg'ambarimiz boshda Ramazonning o'rtasida kutadigan bo'ladi, Qadr kechin. Annari Alloh taolo onga xabar etdi oxirgi 10 kunda deb. Mana shul kunni kiri qaytqash 21-kechaga to'g'ri keladi. Ayta faraja'na va ma nara fis samai qaz'a. Ham biz kiri qaytdik, ul kuni oyoz bo'ldi dey. Ko'kda bir nindidagin bulut asari bo'lmadi. Fajat sahabatun famatarat hatta sala saqful masjid. Shunda bir bulut keldi deb aytadi, yomg'ir yog'di, hatto bizning tubalardan, to'shamdan yomg'ir og'ib kirdi deb aytadi. Chunki va kana min jaridin naxli. Xurma butoqlaridan qo'yilgan bo'ladi. Xurma og'achining butoqlaridan qoplangan bo'lan masjidning tubasi. Va uqimatis solah. Ertangi namozga qomat aytilgach, fara'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yasjudu fil ma'i wat tin, hatta ra'aytu athara at-tin fi jabhatihi. Shundan deb aytadi, namozdan so'ng payg'ambarimizni ko'rdim dey, u sajda qildi, namoz vaqtida sajda qildi. Su bilan bolshiqqa, ham namozdan so'ng onun bitlari, mang'aylari shul suvli bolshiqqa bo'yalgan edi deb aytadi. Ya'ni mana shu Qadr kechasini payg'ambarimiz bo'ladi deb shu kechada namoz, ya'ni namoz o'qiganda pishranganin ko'ra, ya'ni yomg'ir yog'ir deb aytadi. Shundaqda u 21-sine to'g'ri keldi.
Ягъни 21 Кадр Рамазан айының 21 кичәсенә туры килде Кадр кичәсе. Ягъни менә монда Имам Бухари рахимахулла китерә менә шушы ахыргы 10 көн яки ахыргы 7 көнгә дәлил итеп шушы хадисны китерә. Аннары Имам Бухари рахимахулла тагы бер аерым бүлек китерә һәм анда хадисләрне китерә шушынлар кагылышлы. Әйтә: "Бабу тахарри лейлатул кадри фил витри мин ал-ашр ал-авахир." Бу бүлек дип әйтә, ахыргы 10 көндә Кадр кичәсен эзләү дип әйтә. Тахарри, ягъни эзләү, Кадр кичәсен эзләү ахыргы 10 көндә ди. Һәм шунда китерә Айша радиллаһу анһадан хадисне иснат белән китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Тахарру лейлатул кадри фил витри мин ал-ашр ал-авахир мин Рамадан." Пәйгамбәрбезнең сүзләре, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кадр кичен Рамазан айының ахыргы 10 көнендә тaq кичәләрендә эзләгез" дип әйтә. Ягъни ахыргы 10 көн дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм тaq кичәләре ди. Аннары китерә әле генә искә алынган, алдагы бүлектә искә алынган хадисне Абу Саид аль-Худри хадисен китерә. Ягъни ничек итеп алар Рамазанның уртасында ихтикаф кылдылар, аннары ахырында ихтикаф кылганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул көнне теге Кадр кичәсе төненне яңгыр ява һәм Пәйгамбәрбезнең ул кичә намаздан соң битләре буялган була балчыкка. Ягъни шул хадисендәген китерә, аны инде укып тормыйм. Имам Бухариның гадәте, әгәр дә бер хадистә берничә төрле фикергә дәлил бар икән, ул китерә, кабатлап китерә. Шуңа күрә аның китабында бер хадисләр бик күп тапкыр кабатлана. Әгәр дә ул хадистә берничә төрле мәсьәләгә дәлил бар икән, ул хадисләрне ул кабатлап китерә. Шулай ук тагы бер хадис Айша радиллаһу анһаның хадисе әйтә: "Кана Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям юҗавиру фил ашр ал-авахир мин Рамадан." Пәйгамбәрбез ахыргы 10 көнне ихтикаф кыла иде дип әйтә. Мәчеттә ахыргы 10 көнне ихтикафта үткәрә иде, һәм әйтә иде: "Тахарру лейлатул кадри фил ашр ал-авахир мин Рамадан." Кадр кичәсен ахыргы 10 көндә эзләгез дип әйтә иде ди. Тагы бер хадис. Ибн Габбас хадисен китерә, шулай ук иснат белән Ибн Габбас радиллаһу анһудан китерә хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Илтамисуха фил ашр ал-авахир мин Рамадан. Лейлатул кадри фи таси'i табqa, фи саб'ати табqa, фил хамисати табqa." Рамазанның ахыргы 10 көнендә Кадр кичен эзләгез. 9 көн калса ди, ягъни 21-нә туры килә. 7 көн калса, 23-нә туры килә. 5 көн калса, 25-нә, ягъни калса. Менә бу калса дигәнне галимнәр агынаттылар, әгәр дә Рамазан 29 көн килсә, ул 20-сенә туры килә. Әгәр дәген 30 көн булса, 21-нә туры килә. Ягъни менә шуңа күрә һәрбер 10 көне дәген кадерле. Менә бу хадискә таянып галимнәр әйтәләр, Пәйгамбәрбез калса дип әйтте. Ягъни 21 генә түгел, 22-сенә дәген, 20-сенә дәген, 24-нә дәген ихтибар итәргә кирәк диделәр. Хәзер аның турында соңрак аңлатып китәм. Аннары китерә хадисне Ибн Габбас радиллаһу анһудан, шулай ук китерә хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Хия фил ашр ал-авахир фи тис'ин ямдина ау саб'ина бақина." Шулай ук шундый ук мәгънәдә Ибн Габбасның хадисе. Пәйгамбәрбез әйтә, ул Рамазанның ахыргы 10 көнендә 9 көн үткәч, ягъни 29-ы була, яки 7 көн калгач дип әйтә. 23-е мәсәлән, туры килә. Шулай ук икенче риваятта илтамисуха фи 24. Эзләгез аны 24-нче кичәдә дип тәгән килә. Ягъни менә Имам Бухари рахимахулла үзенең шартына туры килгән
şuşu riwayatlarını kitirdi. Hazır indi alimlerinin sözlerini aytasım kile. Yani biz bunda görəbiz, türlü günler turu kildi. 21'de, 23'de, 24'de degen türlü günler. 27'si degen. Sahih Müslim'de kile 27'si dip kile. Ubay ibn Ka'b 10 taytatagan bola. Kadir kişesi ol 27'si dip. Yani hadisler türlü, hadisler türlü. Nişe gitip anlarga. Mine bu hadislerden alimler ettiler, anlaşıla bir. Ol da bulsa Kadir kişesi var. Hamul Kadir kişesi Ramazan ayında. Ramazan ayında hamul ahırgı 10 günde. Hem tok günlerde ihtimal zorarak. Ham in kübü 27'si deb aytamiz. Ni için şulay deb aytamiz? Mana İbn Hajar Fathul Bari kitabında bu meseleni öğrenip 40'tan artık fikrini kitire. Yani alimler türlü fikrini aytganlar. Qaybirlar ayta ol yılga bir tapqir bola. Qaybirlar ayta Ramazanның birer kechasida. Lakin kimler şulay deb aytgan, olar tilaganlar kişiler g'ibatda o'tkazsin uchun. Yani her bir kişini sen azir bul. Her bir kişiye ihtibar et. Yani Ramazan ayı kişilerine ihtibar et. Şunday ma'noda endi. Ham bir ko'p turli fikrlar. Aytganimcha 40'tan ortiq fikr. Mana qisqacha aytganda biz şu alimlerinin sözlerine qarasak, anlaşılan şu hadislerden bir. Ol Ramazanның ahırgı 10 gününde, hem tok kişilerde bulu ihtimali zor. Çünkü bir hadislerde Peygamberimiz tok kişilerge ihtibar ettiğiz deydi. Hem var hadisler 27'si diyen. 27'si diyen. Şuna göre İmam Abu Hanife rahimahullah ayta ol Kadir kişisi 27'si deyip ayta. Hem bunu köpçilik alimler aytalar. Lakin tağı bir fikir var, ol da bulsa İmam Malik ayta, İmam Ahmed'den kile, ol ahırgı 10 günde lakin kuşa deyip aytalar. Kuşa. Kuşkaş yani bir yılını ol 21'e bulurga mümkün, bir yılını 23'ü yaki 27'si. Şunun için bizge dinimizden koşulgan bir narsa. Allah Teala tilese Peygamberimizge bilgiler idi ol kişeni. Hatta bilgiledi degen, lakin Peygamberimiz onu unuttu, hem unutturuldu. Onun turunda irtege hadise kileşek inşallah. Onun sebebi turunda. Unutturulunun sebebi turunda kilesi derste söyler biz. Ama lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişeni bizge haber ite olmadı. Yani tayin revuşunda haber ite olmadı. Lakin aytdi ahırgı 10 günde sizlagiz deyip. Bunun hikmeti nersede cemaat? Hikmeti kişi gıybedette bulurga tırışsın için. Yani mine bu ahırgı 10 günni gıybedette bulurga tırıшу en mühimi. Hatta İmam Nevavi rahimahullahu aytam, eğer degen kişi şuşu kişilerini gıybedette o'tkəreyken, şuşu kişilerini gıybedette tırışıp o'tkəreyken, ol ecir savabqa erişecek. Kadir kişisini tayin bildi mi bilmedi mi? Ansı şart değil. Yani kimgedir Allah'a Teala ko'rsatirga mümkün. Qoy bir halametler bilen Kadir kişisini sizdirge mümkün ol. Kimdir düşünde göre, kimgedir başka yok bilen Allah'a Teala aşırga mümkün. Lakin aşılmasa dağın, bilmese degen, eğer degen ol ihlastan gıybedet kılırga tırışayken, şuşu kişilerini gıybedet kılırga tırışayken inşallah ecir savabqa erişe. Şuna göre alimler ettiler, sahabalardan kile kim degen kim cemaat namazı bilen yestü namazını okuyken, irtengi namazını okuyken ol indi Kadir kişisinden ölüş aldı. Biz her birimiz mesela taravih namazlarını okup kilsek, hem şuşu kişilerde Kur'an okusak, zikir etsek, inşallah her birimiz degen inşallah şuşu ecir savabqa erişecek. Biz Allah'ın rahmeti kin, Allah Teala onu şiklemedi, her birimizge birdi, her bir kişiye şul ecir savabqa erişirge mümkünçilik birdi. Şunun için fakat bizden ezrekkene tırışlık gerek, İhlaslılık gerek, yani ihlas ravuşta tırışıp şuşu ecir savabqa erişirge umtılık. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarımızga şunday ecir savabqa erişirge nasip etsin. Bugünkü tapşırıda men tefsirge to'xtalib turmayım. İnşallah kelasi tapşırılarda Allah nasip etse
Менә безнең җиде тапшыру кала, шуннан сайлап, менә калган сүрәләрдән сайлап, һәр кеше күбрәк көндәлек укыган сүрәләргә тукталырмын, Аллаһ насыйп итсә. Менә бүген иншалла шушыны әйтәсем килде. Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызга файдалы гыйлем һәм изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп итсен, һәм шушы мөбарәк кичәләрне гыйбадәттә үткәрергә һәм Кадер кичәсендәге булган әҗр-савапларга ирешергә барчаларыбызга насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.